Askiki pantakintaki kunihamas kaptasa hichu take futbol toqeta kamya tiawinaka uthi. Hichuruq Copa Simón Bolívar llant'awin tukuy anatawin puriñataq kutiw anatawinakaw apasini. Niyasoq haypiruq destroyers tamaq pakadillas tamanpiwan atasqani. Ukat kimsa qallqarumat tunkapasqan k'atiruq 24 de septiembre tamaq Libertad Gran Memoria tamanpiwan atasqarakini. Francia tamanq masuruq Eduardo Camavinga hupaq yaqasqata wakich'asiwayi. Ukan pirus haniw suti usuchkatakiti mawk'itakiwa. Han sut usuchkasinpatakiw sap wakichas sapqhewa. Ukat Rafael Varane hupaq pa uru anatir masinakapan wakichasqaraki. Copa del Mundo Qatar pawaranqa patun kapayan llant'awinaq qallta anatawin Qatar taman ch'amanchirinankapaq samaran pachanu anatañ uyut mistuwiyaqapqe. Ecuador taman ch'amanchirinakapakiw qaparapqe. Niyas matun kawaranqa ch'amanchirinakakiw payir pachataq anatañ uyun qaparapqanqa. Inglaterra markanqa Kyle Walker, ukat James Madison hukmanakaq Copa del Mundo Qatar pawaranqa patun kapayan llant'awin haniw nayrit anatawin kapqaniti. Ukam Inglaterra taman anatir piri Gareth Southgate hupaq yati. Masuruq Copa del Mundo Qatar pawaranqa patun kapayan llant'awin qallta anatawi uthawayi. Niyas a taman Qatar tamaq pa gol ch'usarua Ecuador taman patipqayasiwayi. Nayrit gol Ener Valencia hupaq tunkasoqtan Qatar penalat uchantawayi. Ukat hupa pachpa payir gol kimsa tunkamayan Qatar uchantawayaraki. Hichuru takiq aka llant'awin kimsa anatawinaka uthi. A tamanaq Senegal tamaq Países Bajos, Holanda tamanpiw chikurur altu mama anatañ uyun anatasqani. Ukamarakiw B tamanqa anatawinakaq utharaki. Llatun kaluruq Inglaterra tamaq Irán tamanpiw Khalifa Internacional anatañ uyun anatasqani. Ukat aka pachpa tamanqa kimsa haypiruq Estados Unidos tamaq Gales tamanpiw Ahmad bin Ali anatañ uyun anatasqani. Ukat masuruq amistosos internacionales anatawinakaq uthawayarakiwa. Ukamaq unt'at tamanakan anatawinakaq uñakipt'arakiñani. Eslovaquia tamaq ch'usa ch'usaruwa Chile taman purapt'awayi. Hungría tamaq pa gol mayaruwa Grecia taman atipawayi. Hungría tamantakiq Roland Salai ukat Slot Kalmar hukmanaka golanaqa uchantawayapqe. Grecia tamantakiq Anastasios Bakasetas hupaq sapa gol penalat uchantawayaraki. Austria tamaq pa gol ch'usaruwa Italia taman atipawayi. Golanaqa Xavier Schlager ukat David Alaba hukmanaka uchantawayapqe. Ukat taqpacha amistosos internacionales anatawinakaq kunhamas tukt'ay ukuñakipt'arakiñani. Uka kiw hilat kuyakanaka yaqhurkama ma hach'aruntawi taqnitaki.